Nisam zadovoljan kako izgledam se vrtilo po mojoj glavi dugi niz godina. I dan danas ima naravno neke trenutke gdje se ne osjećam dovoljno lipo ili dovoljno ugodno u vlastitoj koži, ali prije to u nekakvim tinejdžerskim danima i odrastanju je bilo puno izraženije i stalno sam se forsirao da mora sve biti savršeno i da ne smijem imat prištiće na koži, da ne smijem biti deblji. Sve nešto što nije u mojoj glavi izgledalo dovoljno dobro za mene, moralo se promijeniti pošto poto. Pa evo danas ćemo razgovarati malo o tome zašto nisam zadovoljan sa samim sobom, sa svojim izgledom i šta bi ja to na sebi minja, kako je to sve utjecalo na mene, okolina, tuđa mišljenja itd. itš. Ćao, ja sam Marko, momak iz Trogira koji živi u Zagrebu i velik dio svog života dili na internetu. Često nosim iste čarape 2 dana za redom, obožavam životinje, pivu i biciklu, a u zadnje vrijeme i knjige. Podcast mi dođe kao ispušni ventil jer jako volim pričat, a ja se nadam da će onda to neko i poslušat. Zaviri u mozak mlade šeprtlje koja uči živit sam, ili bolje rečeno, preživit sam. Dobrodošli. Samo vam se ne dešava baš ništa specijalno. Zapravo znam šta vam želim ispričati, šta sam novo otkrija da mi se sviđa. Zove se espresso martini. To je piće koje je tolika neka varalica, toliko nekako lipo lagano. Ako volite kavu i malo alkohola, odlična je kombinacija, ali taj espresso martini ja obično popijem na večer, naravno na piću, i onda dođem doma i razmišljam se, trebalo bi ići spavati pa 11:30 je, a ja obično zaboravim da sam ja popija kavu, doslovno shot espressa u 10 na večer i da nemam šanse da ću zaspat, pa sam sinoć tako buljija do 2 ujutro na mobitel i bija ko sova otvorenih očiju, nisam mogao zaspat. Ali da, espresso martini sam otkrio da mi se baš sviđa, super cool novo piće. Ajmo mi na temu. Ja vam cijeli život imam par osoba koji su meni užasno lipe i primjer ljepote. Jedna od tih je Scarlett Johansson, glumica, koju ja gledam otprilike ko uboga. Meni je ta žena toliko lijepa i toliko nekakva pojava da sam otprilike sve cure, kad sam dejta, cure gleda kroz Scarlett, što je naravno krivo, ali uvijek su imale taj nekakav pattern, to je to što želim reći, uvijek su bile plave, pa da sam ko malina, plave kose. Ne znam zašto mi se to užasno sviđalo i kad se sitim cure sa 2 imena, ona je bila plava, to je cura koju sam ja bio zaljubljen cijelo svoje djetinjstvo. Scarlett je oduvijek bila za mene kao wow, ovakva cura je za mene, ajmo reći, nekakav top shit. U nekom najpozitivnijem smislu. Scarlett je bila neko koga sam se ja volio pogledat, bila mi je lipa, draga, dobra glumica i nisam naletio ni na jednog muškarca koji je u meni probudio nekakvu nelagodu do sredine osnovne škole. U osnovnoj škole se je bio jedan momak, zvaćemo ga Ivan, u kojeg su sve cure bile zaljubljene. On je bio tip koji je vole igra nogomet. Do jedna osoba u osnovnoj školi je bila htjela biti u njegovom društvu. On nije ima prištiće, on je volio igrati taj balun, on je bio super ovako razgovorljiv, on je curke vata za dupe. Ja to naravno nisam radio, niti sam nikad bio odgojen da to radim. Kad god bi došli u osnovnu školu, svi su letili njemu i svi su bili zaljubljeni u njega. Ne želim zvučati kao da ja sad jadan patin jer ja nisam bio taj tip, ali mi je zanimljivo bilo kad sam raspisivao ovu epizodu kako sam se prvo sitija toga. Kako je u osnovnoj to izgledalo da su svi jednostavno letili prema Ivanu, a ne prema bilo kojem drugom dečku u osnovnoj školi. Ja sam u osnovnoj školi s druge strane u jednoj fazi baš buknija. Ima masnu facu, ima prištiće, pogotovo na obrazima. Ti prištići na obrazima su me pratili dugi niz godina, skoro čak mislim i kad sam priselio u Zagreb da je tad bila najgora faza. Jako dugo me to tlačilo, ali sam ja to uvijek nekako vješto sakriva. Ima sam nos pun crnih točaka. To su sve neke stvari koje su mene smetale i ja nisam nužno zna kako ih se riješiti jer sam bio tinejdžer, nisam vodio računa o svojoj koži, o svojoj prehrani, o svom ponašanju, stresu, svemu čemu što utječe naravno na to. Samo znam da sam bio užasno isfrustriran. Ja bi uvijek takve neke stvari, kad nisam bio zadovoljan svojim izgledom, nadoknadio humorom. Ja sam imao tu sreću da uvijek zna ljude nasmijati ili svojom pojavom ili šalama ili bilo šta. A s druge strane bi imali tog Ivana u društvu koji bi uhvatio curke za dupe i on bi bija faca. Onda sam došao u srednju školu. Ja sam išao kroz neku skroz ludu školu. Sve grafičke škole su otprilike lude, ova u Splitu pogotovo. Mislim da sam već to i priča. Baš vrlo opuštena škola. Ja nikad nisam bio u toj sredini osuđen za bilo šta. I stvarno je svak moga
radit, ponašat se, oblačit se kako god ona poželi. I nikad nisi bio tema sprdnje. Kad sam došao u srednju nije bilo ljudi koji bi meni istakli, na primjer, nešto da bi se ja loše osjeća. Ja tada pogotovo nisam bio sritan sam sa sebom. Pojavila vam se neka izjava u mojoj obitelji koja se zove tunel Učka i to je prva stvar koju želim proći s vama. I to je bila sprdnja sa mojim nosom. Užasno me prije mučilo, bio sam malo deblji, a ja prirodno imam jednu nosnicu malo većom. To osobe rijetko kad primijete i ljudi, obično kad ja kažem da imam problem sa nosom, me gledaju i kažu, aha Marko, zašto? Ali jednostavno kad nešto na sebi vidiš i tlačite, nije mi trebalo dodatan taj push. Tunel Učka je nastala kao zajebancija jer ima nos kao tunel. Da vam opišem sad malo svoj nos. Kad sam već počeo pričati o njemu, imam šire nosnice na nosu i ko maloga me to užasno tlačilo i onda bi ima svoju mater koja je rekla, aha, evo nos tunel Učka. To je ona se govorila kroz šalu i ja apsolutno ženu razumijem da se ona zajebavala, ali je to na mene toliko u nekim momentima, toliko bi me to šticnilo i toliko bi se osjeća glupo jer aha, nemam ravan savršen nos ko što imaju neki drugi ljudi. Onda sam se udeblja. I to sam se baš pošteno udeblja, pogotovo u prvom i drugom srednje prije svoje druge operacije srca. Prvi put da sam tad osjetio šta znači jest iz neke nervoze i neke anksioznosti, ali u tom momentu nisam znao da je to anksioznost. Ima sam termin za operaciju srca i u tim godinama prvo nisam dovoljno dobro znao istražiti stvari oko operacije srca i meni je operacija srca u glavi značila nekakav kaos i nešto što možda znači da ću ja umrit. Što je apsolutno istina i to je takva mogućnost, ali sam ja svoje razmišljanje tada pretočio na način da sam konstantno i to sam konstantno neke gluposti. Ja bi nakon srednje škole 10 dana zaredom ići u McDonald's. Što je apsolutno nenormalno. I tovice u Big Macu, tovice u ne znam ja, onim krompirićima, u macima. Baš sam se u jednom momentu raspojasa da sam bio tako nesretan jer moram ići na operaciju srca, moram ići srediti tu stvar, nisam zadovoljan sa svojim izgledom, udeblja sam se i onda mi je to samo stvaralo pressing da još više jedem. Bio sam u krivom mindsetu, totalno. Frustriralo me što su oko mene svi healthy, zdravi, treniraju, a ja te stvari ne mogu raditi, plus na to sve moram ići operirati srce. I onda je hrana i taj neki užitak, zagris taj burger koji je stvarno meni jako fin, bija izlaz. Nisam si to tad znao svijestiti na taj način ko što evo sad vama govorim da je to bio problem. Tad mi je to jednostavno bilo ok, idem to radi, želim jest McDonald's, ali nisam znao razdvojiti da sam loše psihički u tom trenutku. Tek sad s odmakom vremena vidim da je zapravo to bila stvar. Sad da prođemo kroz te neke moje nesigurnosti. Stomačić je zapravo nešto što je možda ostalo i dan danas, dok se nisam bacio u trening. Nakon operacije sam ja vrlo brzo vratio kile, ali ja cijeli život sam ima malo stomaka. Cijeli život. I onda odlaskom u Indiju sam ima 78 kila i tijelo mi je bilo kao da sam još uvijek tinejdžer. I nekad nakon Indije vrlo brzo, kako sam tamo izgubio dosta kila, meni se faca promijenila. I ugovorio sam trenera i rekao ok, ja želim raditi na tome da meni kad legnem na bok stomak se ne preliva, nego da stoji ravno. Nemojte me krivo shvatiti, ja sam cijeli život okružen ljudima koji su i imaju previše kila i trebali bi smršaviti i ja nikad na drugoj osobi to nisam gleda da je ružno. Kad ovako nešto pričam, stvarno pričam isključivo samo za svoje mišljenje. Ja sam uvjeren da nekim ljudima stoje kile. Moj stari ima cijeli život višak kila, ali ja ga ne mogu zamisliti ko mršavoga. Njemu jednostavno stoji da bude ko od brda odvaljen, kako mi kažemo, jer je on čovjek mazgun, ogroman je. To njegovo njemu stoji. Na meni je to izgledalo meni ružno. I tlačio sam se da bi se uvatio za stomak i ima šta uvati. I onda bi imao prijatelje koji bi došli, aha, di je skvik, i uvate me za stomak. Te neke male situacije di bi uvijek navlačio majicu priko stomaka da se ne vidi on. I povlačio da to izgleda ravno, a da ne izgleda deblje, su me toliko izbacile iz takta da sam onda rekao, ok Marko, riješa si svoje stanje psihički, ajde riješi sad fizički na koji god način možeš. Tu je naravno uvijek bilo prepreka i što se tiče srca i dan danas. Meni se ne preporuča trenirati, srčani bolesnici
poput mene bi trebali izbjegavati trening. To ništa ne smije biti jako naporno, jako teško, što automatski znači da ovaj proces, ako ja već želim izgubiti kile i biti malo fit, mora biti znatno sporiji nego zdravim ljudima. Tako da sam te stvari nekako prihvatio i rekao sam sebi, ok, ne moraš više jesti McDonald's, ne moraš se više toviti u slatkome, jer slatko ti ne treba više nadoknaditi taj moment da si negdje psihički izgubljen, jer sam stvarno sad u nekoj super fazi života, baš se smijem konstantno i radim ko budala i tako nekako sam, moram priznati, ispunjen i onda samim time skužim kako nemam više potrebu za puno šećera, za puno tih nekih stvari koje su mi prije nadoknađivale sreću. Pa sam krenija s time da sam počeo gubiti stomak i došao do te faze di sad kad legne na bok više nema ništa što se priliva, sve stoji čvrsto i po prvi put da sam riješio tu jednu stvar koju vučem godinama za sebom, a stvarno je samo bio problem u tom zapravo psihičkom dijelu, di sam tu nervozu i gluposti u glavi rješava hranu. I konstantno sam odbija, sad ovo malo nema veze sa temom, zašto nisam bio zadovoljan izgledom, ali ja sam cijeli život odbija neke stvari jer sam govorio da ih ne volim, a ne bi ih nikad proba. Tako recimo, u cijeli život govorim da mrzim kelj. I dan danas mi je to valjda jedina stvar koja je zapravo ostala, ovo je loš primjer. Cijeli život govorim da ne volim fažol. Grah, ne znam kako vi to kažete, ili pasulj, sad znani na srpski. Cijeli život govorim kao ga ne volim, a zapravo ga volim. Nema razloga da ne volim fažol. Fažol je super i tek kad sam otišao sam i, na primjer, kad bi mi ga slučajno uvalili u hranu, a da ja ne bi znao da je fažol tu, ja bi taj fažol pojao i rekao, aha, šta je ovo lipo ovako bobičasto. Ja bi uvijek govorio da bobičasto zeleno ja ne podnosim. Pa sam otkrio mali milion tih zelenih namirnica koji su mi super u zadnje vrijeme. Obožavan edamame se zove. To je, mislim, grašak od soje, odnosno plod soje. Tako full zanimljiv, hrskav, dobar za zagriz. Trebalo mi je puno vremena da se naučim da je i zelenilo zdravo. Moram napraviti pauzu jer mi se piški, idem se popiškiti. Rano je ujutro, ja sam se probudio, ima 15 minuta. Ko što sam rekao, na drugima mi nikad nije smetalo i tako meni jako puno ljudi prilazi na dnevnoj bazi da bi se slikalo sa mnom i govore kako ovaj podcast nešto šta im je baš puno pomoglo i ne želim da ovo izvuku iz konteksta ko da ja, na primjer, ne volim vidjeti takve stvari na drugim ljudima, što je skroz krivo. Kažem vam, znate u kakvoj sam okolini odrasta i stvarno smo mi svi različiti. Odnosno, ono što želim reći je da ja na drugim ljudima ne primijetim takve stvari. Ja ne primijetim jer neko ima više kila ili ima manje kila ili ima prštiće ili nema prštiće. Evo, ja iskreno na ljudima prvu stvar koju primijetim je osmijeh, zubi, oči. Totalno mi je sve drugo nebitno. Nikad nisam osobu upoznao i pogledao je na način da je gledam kroz debljinu, jel deblja ili nije deblja, dok sebe jesam. Kad staneš i razmišljaš glupo, jer što bi sebe gleda ako ne gledam druge? Naravno, uvijek moraš biti obziran jel to u granicama zdravoga, normalnoga ili nije. Naprimjer, kod tih prištića koji su me mučili kod odrastanja, sam naučio šta ih stvara, odnosno šta triggeruje kožu da dođu prištići. Majoneza koju ja volim više od svega na svitu je nešto što je moj najveći neprijatelj. Ja znam ako ja to pojedem da ću ja njih dobiti, zato ja tu majonezu više ne jedem. Majoneza je jedina stvar koja će meni izbaciti prištić odmah dan nakon. Svi ti neki umaci na šemu ko šta je majoneza, ja znam da sam ja gotov. I onda znam da ja to neću jesti, da nema smisla, da je ok da izbacim tu jednu majonezu zarad toga da ja budem sritan jer nemam više crvene točkice po licu, koje znam da su sasvim ok. Trenutno, kad ja ovo snimam, imam na sred čela prištić. It's ok, bio sam doma za praznike, pojao sam žlicu majoneze, odnosno žlicu francuske salate, jednu žlicu za cijele praznike, ali sam ja sritan jer sam ja nju poja i to je to. Takve neke stvari sam naučio razdilit da su ok, da mi se dogode s vremena na vrijeme, koji ti burgeri koji sam ja nekad u prošlosti mahnito, u redu je otići, na primjer, u Zagrebu ima Submarine se zove, idemo često Janko, Grigor i ja i onda navečer tipa u 11 sati, od 10 puta ja ću 9 puta uzeti njihovu Cezar salatu, ali ću 10. put uzeti burger i neće me biti briga. Tako sam se naučio izlevelirati, nisam ništa manje sretniji. Imam još jednu stvar koja me mučila zapravo. To su dlake po ramenima. Ja pijem lijekove beta blokatore i
još jedne za snižavanje krvnog tlaka, gdje je jedna od nuspojava mogućnost bržeg rasta dlaka. A ja prirodno imam na bicepsima da mi kreću rast dlake, ali ono neke, ja ih zovem divlje dlake, to su doslovno jedna dlaka, pa onda nema oko nje 10 cm ni jedna druga, pa se pojavi treća. I tako me to živciralo. Ja bi sam sebe psihički satra, zašto ja imam dlaku na ruci. Brate, imaš dlaku na ruci, nemoj stvarat sam sebi pressing oko pizdarija. Sad uzmem trimer, skinem tu dlaku i čao. Ali prije kad su se tek pojavile sam bija, ajme meni, ja sam bolestan, evo moram pazit srce, radi toga imam to i to. Ne smijem trenirat, ne smijem se debljat, ne mogu prestat pit lijekove, ali radi tih lijekova imam dlake na rukama. Ja bi produbija tu toliko jednu bazičnu stvar, psihički, previše da nema zapravo razloga. Uzmi trimer, skini dlaku, ne osjeti dlaka da si je ti skinija i čao. Kraj priče. Previše sam sebi produbljiva neke stvari. Koji za taj nos? Satira sam se, ljudi, vjerujte mi. Tako sam sebi govorio, ajme ružan si, ajme ovo, ajme ono. Dok jedan dan se nisam vozio autom i objavim sliku ovako od dole. Slika sam selfie kao od dole, di sam se nasmija. I objavim tu sliku, izađem s Instagrama i kao ajde šta god. U tom trenu uopće nisam pogledao svoj nos. Di mi jedna cura nije napisala na Instagramu: Isuse Marko, ti kad se smiješ imaš nosnice srcolikog oblika. Blago ti se. I ja vratim se na tu sliku i pogledam, ja sam cijeli život bio toliko nesretan zašto mi je nosnica malo veća, a zapravo kad se nasmijem imam oblik srca na nos. I tako neka glupost je meni promijenila mišljenje da ja sad svoj nos volim više nego išta na svijetu. I tako sam bio zaluđen nekim stvarima i nisam vidio te neke pizdarije koje su drugim ljudima možda simpa. Onda sam se krenio baviti društvenim mrežama i shvatio vrlo brzo da su društvene mreže te koje su zapravo bile ogroman trigger također da ja stalno razmišljam je li nešto dobro na meni ili nije. Na način da sam uvijek bio okružen savršenim ljudima, slikama, najbolje obučenima, ko da ti ljudi koje ja vidim na Instagramu nikad ne nose trenerku i nikad nemaju raščerupanu kosu itd. Onda sam ja tako krenio dobivat pratitelje po mrežama i shvatio da ljudi kad meni priđu uživo budu osupnuti. Wow, Marko, vidi ga šta dobro izgleda. Tek naknadno se javila želja da ja to razbijem i da ja nemam više momente da prepravljam prištiće na slikama, da nemam više taj moment da si smanjim nos. Sve sam ja to radio na početku zato što sam imao ogroman pritisak da moram biti savršen najlipši, a sam sebi sam stvorio taj pritisak. Ne trebam, i ja imam ružne dani, evo sad sidim u boksama koje imaju rupu, i ja imam rupu na čarapama, i ja imam dane kad sam bez volje i sve to sam tija predstaviti na društvenim mrežama jer sam se našao u društvu ljudi koji su uvijek savršeni na vani. Tako da eto, ja sam cijeli život razmišljao da bi išao presaditi kosu jer je nemam ili išao popraviti taj nos jer je malo drugačiji, ali sam evo sad u fazi da to više ne želi napraviti, skroz sam ok sa svim tim tjelesnim stvarima. I ispričat ću vam još samo jednu priču. Kad sam operirao srce po drugi put, odmah nakon, sam stupio u fazu gdje su mi krenule rast dlake na tijelu i po prsima sam počeo dobivati dlake i svima je reakcija bila, aha, super, moćeš sakriti rez, neće ti se vidjeti rez na prsima da si imao operaciju. I ja kad pustim dlake na prsima, ja nemam taj rez, taj se rez više ne vidi, ali ja taj rez toliko volim da ja sebi namjerno liti skidam dlake. I skidam dlake zato što je to jedini put kad ja mogu vidjeti svoju kožu tako više i češće zapravo golu. Tako da ja baš liti namjerno radi sebe i svog zadovoljstva da vidim kroz šta sam prošla, skinem, streamam sve te dlake i uživam u tom nekom pogledu. Tako da te neke, na primjer, stvari da imam doslovno preko cijelih prsa ožiljak, mene ne zanimaju. I jako često dobiješ puno pogleda, zato što ljudima nije baš svakidašnja situacija da vide nekome prsi cile u ožiljcima, ali to je baš dio sebe koji volim i toliko sam ponosan na sebe što sam to sve prošao, da evo ti ožiljci kad čujem da ih neko želi sakrit, meni bude ža, ja ih volim, to je samo rezultat toga šta se ti proša i nisam volio tu ekipu koja je govorila masakri šta ima veze na raščeti dlake. Neću dlake po prsima, želim da svi znaju da sam prošla kroz 2 operacije srca jer sam baš faca radi toga jer sam prošla. Tako sam si ja te stvari počeo smišljati u glavu i ne dozvoliti da bilo kakav komentar na mene
previše utječe. Hvala vam što ste me poslušali i čujemo se vrlo brzo u novoj epizodi podcasta. Ćao.